تماشاوانên hêja niha tiştê ku hûn ji min bibîsin we li cihekî din nebîstiye. Binêrin pêşiyê ji vê dest pê bikim ji bo cara duyemîn nûnerê Serokê Amerîka ji bo Sûriyê Tom Barak û fermandarê giştiyê hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Mezlûm Abdî civiyan. Cara yekemîn ez ê behsa cara yekemîn civîna yekemîn bikim ku navbera her du wan da çê bibû li Şamê di wê civînê de munaqeşeyekê germ çê bûye. Tiştê ku Barak ji Mezlûm Abdî xwestibû di civîna yekemîn de Mezlûm Abdî ew daxwaz red kiribû. Abdî gotibû ew Hesedê hilnaweşînin. Yani tune nakin û naxin nava artêşa Sûriyê ji ber ku artêşa Sûriyê tune ye û hikûmet ne li ser heve. Tom Barak ev xwestibû. Abdî gotibû rast e ew amade ne bi taybetmendiya xwe di nava artêşa Sûriyê de cih bigirin. Di navbera wan da hinekî acizbûn û dilsarî jî çêbûye. Piştre Wezîrê Derveyê Amerîka Rubio mudaxele kiriye û piştî wê mudaxele edî Barak helwesta xwe guhertibû. Pesna Hesedê da. Ev cara duyemîn e li gel Mezlûm Abdî dicive. Vê carê helwesta wî cuda ye. Bi germî û xweş nêzîkî Mezlûm Abdî û Hesedê dibe. Di vê civînê de her du aliyan rewşa Swêda rewşa Sûriyê pêkanîna aramiyê gotûbêj kirin. Balyozxaneya Amerîka li Şamê ragihand ku nûnerê taybetiyê Amerîka ji bo Sûrî li gel fermandarê giştiyê Hesedê Mezlûm Abdî civiya. Bi zimanekî xweş pesna wê civînê dide. Balyozxane dibêje her du aliyan tekkezî li ser yekbûna axa Sûriyê kirine. Xwestine pêşeroja Sûrî aram be, seqamgir be, istiqrar li Sûriyê hebe ji bo hemû xelkê Sûrî jî xweşî xwestine. Tom Barak spasiya fermandarê giştiyê Hesedê Mezlûm Abdî kiriye ji bo serkirdeyetiya wî û hevkariya berdewam a Hesedê di şerê li dijî Daişê da li Sûrî. Di derbarê rewşa Swêda de nûnerê Amerîka ji bo Sûrî Tom Barak di postekê de li ser platforma X got tenê bi peyamekê yan jî bi peymanekê rê li ber şer tê girtin. Dawî li tund û tujiyê tê, sivîl têne parastin û rê tê dayîn ku alîkariyên mirovî bêne pêşkêş kirin. Barak got ji demjimêr 17 yanî 5 îro li gor dema Şamê hemû alî gehiştine agirbestê û şer rawestiya ye ew dibêje. Her wiha eşkere kir ku amadekarî têne kirin ku her du aliyên şer esîran behev bikêrin. Ev Tom Barak dibêje lê li ser erdê çi heye temaşevanên hêja? Niha rewşa Swêda çi ye? Peyamnêra me Solîn Mihemed Emîn ji cihê şer ji Swêda li gel min e. Solîn, rewşa herî dawî ya Swêda çi ye? Dengê min tê Solîn? بله دلخوین بله دنگ ته باش کرم بله دلخوین روش زیدن نباشه لبی داره دخوازن کو کمیره هم بگر راستی لی از حول بدم زانیاریا بدم تبریا کو مجبر درخن از نحال گندواره سویدای ما کو لبی داره جسوبه و کو عمل بی داره شوپین روشه کو اسایشا سوریه ارتشا سوریه وزارت بربانیه کو چک پوینت خلفر دانیت مون دا کو ری بگرن لبر چک دارن عشیرن بدو و عشیرن پارزگین دیتریه سوریه جبو بشتی بانگا سروکاتیا سوریه کو داخواست کربوش هر دو آلیان کو اگر بسته کوره راگاندن جبو گاوکا یکمین واره چکرن کو دیلن شر بهو و گوهزن یانجه بگهرن دمجمیر شش گرکا او دیلن شر هاتبانا پف گوهرتن لی او گاو نهات آوتن و چکدارن عشیرن بدو دست پیکرن کو او ریکفتن بن پیکرن بریارن اسایشا سوریه و ارتشا سوریه بن پیکرن درباسی
درباسی و خالا سربازی بون و چک پوینت بون و بری خدانا بسویدای و جبرکو او دیلن شر نهاتن بهف گوهرتن باشتراک هاندنا او شیخ عقل درزی گوگرکا و دیلان بهف ورنا گوهرتن دل بخوين ازنا چارم لايف فكرم راستي بله تشتك نابه لما بخن راستي لا دل بخوين بله كاميرا بينا بله لا تسكر باشا سولين بچه لا تسكر بلا نزيكي تنابن تشتك نابه گلک سپاس آگاداری خوبه آگاداری کامرامانی خوبه از بردوام دل بخوین جبو آگاهیه باشه کرم که بله دل بخوین او عشيرن كو هاتين شبارز جهندي تر نها در باس بون تشيك بوينت كو ام ليبون او داوي تشيك بوينت كو الويدري أصايشة سوريا هبو ليه أو عشير بري خدان فينا نعرف إنه بعد ما المقاتلين عشائر چکدارن هوزان برف دیواری و چون بری بربست چون حتی نه بیکاری هن نخیرنین مبستامن نک هون مبستامن گوهرتمان دیلان نه راو شوی اما که هوزن سوریه ام وکو قبیله و هوزن سوریه ام هشداری دادن نه ام هشداری دادن میلیشاین هجری ین جیاسای درچوی کو اگر براین ما رادستی ما نکن اوین کوان دست بسردا گرتیه و اگر اسیرین ما دستی وان دنا اگر ونکن ام سپایکی بوان بشینن دست بکاول سویدای داویا و لقنیتره و جزیره عربیه نه هم دا خاص کن آنها وان گرتیان بردن آزاد کن ام دبن سروریا حکومت دانه وکو دولت سوریه داخاز و فرمان رمت کرد وکو کمار عربیه سوری و حکومت ام پابندن ببریارن وان و لی آرامگیریا ما سنوراوی هیا پیوسته او پابند بن اگر نه نافبرا ما واندا جنگ هیا ما همو اسیرن خادبن ما اسیرن عربین بدو دبن ام دست اک معاون برنادن چه بو پشتی کو افریقا ناتگن اوان رکفتن دا درنگ خست جبهه نکر ام پابندن به فرمان حکومت سوریه به سرکرداتیا سروک احمد شرح و ساعت 6 و ام پابندن و ساعت 7 نها هیچ تک نبود چکدارن هوزان ینها برف وی بربست سویدا و چین راش آن چوا نخیر کس برف سویدا بنا چوا ام حتی نها لنافچین خوینه او نافچین که همو هزن شاعران ج هاد بنوکشان ولیر آمادنه و پیامکه با حکومت سوریه بله حکومت سوریه آماد یا آگهداره و آسایش گشتی لهر دری هیا و بخواد بینن کانه چشیر بیده و وابطی دبینن وکو سرکاتی وکو حکومت همو دبینن که ما هوزان چه بنفکری نبونه زور سپاس ام بحثي بكن كو اف شيخ عشيران بون كو دبيجن ام لجه خونن هافي دقي ما ت ريكفتن بن بين نكرنا ام لغوري سروكاتيا سوريا تشد بيجي ام لغوري ويد مشن لي ما بتشعبي خديت كو هناك تشكدارين عشيره بري خدابونا تشيك بوينت دسبيك اللي هنجي درباسي برب سويدا يفنبونا لبن ديوان دلين شرن كو جركا ورنا فغوهستن جبو حردو الي عند البخين بله سولین تزیده نگرم زور سپاس تجه شر براستی لگل مبوی من گوت دوباره دکم آگاداری خو و کامرمان خو و جیان خو نخ خطره زور سپاس سولین محمد امین جه سویدا